satisfabelo. Stand. Ngiyabonga abantwana benkosi kuba uNkulunkulu wasephameni ngomsa wakhe asigcine asihlanganise namhlanje kulelizwe. Lokhu ugqileke inkosana ohlatshwayo enquthu. Sabathisana nezo nami. Nalezo kamkhwanazi. Silapha ke bantwana benkosi ngomusa kaNkulunkulu wasephameni ukuba sizobungaza insizwa kamkhwanazi. Kepha okukhulu kakhulu ukuthi ke sizozwakalisa nezindaba zikaNkulunkulu wasebuhleni unyazi bezweni. Ngoba okuyinkinga ke ngingumntwana kakhulu. Kumbula insizwa kaDlamini yesini isikole. Yake yakhuluma olunye udaba. Yathi kuleli bandla lamaNazaretha awuzazi noma wenze kahle. Awuzazi noma wenze kabi. Waze wakhuluma indaba eyenzeka besejele. Uthi zathi insizwa zisejele ziboshiwe. Zavuka ekuseni
obujwayelekile za enkonzweni yesabatha. Mayifika zamemeza inkonzo kwase ngene enye insizwa ngoba insizwa iboshwa ndawonye. Iyangena yaphonseka base beyinikeza ukuthi akube yiye efunda umthandazo wesabatha. Uthi uDlamini lensizwa yawufunda umthandazo yafunda umugqodwa phezulu. Bayibonisa ilala phansi. Mayilala phansi kwafanele ukuthi lo inikezile athathe isihlabelo laqhubeke nomsebenzi bayiyekilele lensizwa baze baqeda. Mabeqeda base beyibuza. Le ndaba ijulile ngayicabanga ngingedwa ngathi ayi uDlamini uyekhuluma inkulumo elikhulu. Base beyibuza lensizwa bathi kwenze njani wafunda umugqodwa wawusuyawulala phansi. Yithi ke lensizwa akekho umuntu owazi imfihlo yomunye umuntu. Ithi lensizwa ngiyaye ngithi mina njalo ma kuzongena inkonzo yesabatha ke ngithi ukulayida insangu yami ngithi sifihli kabili ngifake iColgate emlonyeni ngigijime ngizela. Ithi ke ngesikhathi ifunda umthandazo kuvele waphuma ubhombela phakathi esihlabelelweni wayisakaza ngempama wathi lo msebenzi engawusebenza kanzima kangaka wena uzofuqa insangu nje uzomosha nje. Sengathi ke uNkulunkulu wasephameni angasthethelela ezonenzini. Ngoba kuyabonakala ukuthi uyasibona uNkulunkulu wasephameni noma ngabe sisebumnyameni noma ngabe sekukhanyeni futhi nguyena owazi nemfihlakalo yeinhliziyo zethu. Ngolunye usuku ngangihlala sasilezi sizinsizwa zamaNazaretha. Sasibaningana ngisakhumbula sasibangaka kodwa ekhaya kithi wahlatshwa la ngizalwa khona. Kwagula udadewethu wokugcina. Wagula waphithana ekhanda. OyiNazaretha ekhaya yimina nabantwana bami. Umndeni wonke khona abayizayoni khona abasindisiwe uyabona yonke nje kuhlukene. Sekuthi ke ngokugula kadadewethu umama abona ukuthi lokho ukugula kusho ukuthi kunzima. Umkhwenyana kadadewethu omunye ngathi umfundisi noma usongeke befundisi yabamethemba kakhulu. Indoda ekholwayo use-Faith Mission ngikusho lokho. Umama bese ekhanda iqhinga bamkhuphula ekhaya bamsethembisa. Abangangitsheli mina ukuthi sebemkhuphulile. Nami ngaleso sikhathi bengisenemoto ngangamlanda ngimseGoli. Abase sefona umama hayi kunenkinga la njengoba uthina egula useze wathatha umkhwenyana kadadewenu uThanda ulena nje endlini kaShoba ethembisa. Kodwa mama ngabushilo ngabe nami ngimlandile wadala nankinga ubethe umkhwenyana uyazazi impela izilwane uyayishaya manje sekumxaka sewumawala ukugula akasakhulumi ke futhi manje sevaleke nokukhuluma. Hayi ke ngathi ke mina akunankinga ngoba nginethemba kakhulu ukuthi uShembe uNkulunkulu. Nomunye mhlambe ola kumele abe nalo ithemba lokuthi uShembe yena uNkulunkulu. Unyazi lwezulu uNkulunkulu. Hayi ke ngase ngicela eyinsizwa sasihlala sibaningi ngacela uGumede noKhumayo. Ngathi asilinde madoda ngoba kumsombuluko esingamayi. Sahlala sangadla nomuntu sabuya sahlambuluka savunula saphila emotweni sashone sathatha umfowethu sibabili sewasala nasibabili thatha umfowethu kuyini uGumede uKhumayo nomfowethu sime bese kwayiyazi sahamba ngemasifika lapha udadewethu umkhonzile kakhulu kodwa ngalelo suku kwavele kwashintsha. Enyaweni akangayinambithisi izindaba ukuthi sizothandazela umuntu.
ngale ndlela esasiqoke ngayo ngoba sasidinga amabheshu. Ngikushela. Olithemba asifaka-ke edani kuthiwa kuphi angisazi ukuthi isilungu siyangidida la kubuka khona i-TV walandwa-ke lo muntu ongakhulumi wabekwa phansi wathi nangu kwephula umuntu ogulayo wavula i-TV bayibuka babheka wathi woza simo umfowethu babuka i-TV ngapha kwafanele mina noGumede noKhumalo sithandazele lo muntu ogulayo lapha bavula i-TV yakhala ikhalela phezulu hayi samkhweba uyabona emehlweni phela weza waguqa sasesihlabelela sathi inkosi yethu simakade simphambi kwakho sahlabelela saqeda masiqeda uGumede wasukuma wayocela isitsha kulohle lapho buka i-TV besicela usiphi isitsha sifuna ukubusa amanzi amnisukuma mnikeze futhi amkhelele amanzi abekwe la sithatha ihlabelo sibhekise ndawonye ubhombela sithandaze sibusa amanzi masiqeda amphuzise mayemphuzisa ngangiphethe amafutha nami ngiwakhiphe nginikeza uGumede ngithi akamkhothise anike nekhanda akhombe mina hayi awuhlaba uGumede anginikeze ngiwadle bese ngimnikeza amhlabela amnikeza hayi awadle hayi cha-ke abese sithi masizophuma angiqhwebe acela amafutha ngimnikeza amafutha awafihle hawu cha ngingazi ukuthi kwenze njani siphume ngemoto sami sishiya umuntu uyagula sesithi isikhathi sengisikhulumile kodwa ngoba kwaba isikhashana esincane siphumile ngemoto wabhaza nomfowethu omncane ngathi mina isimo ufone ngoba uthini uyabhaza maye fona usethi-ke uthina hayi ngicela ukukhuluma nobhuti uthi lona bhuti nangu uthini ufuna ukukhuluma nawe ngithi mina yebo sawubona uthi yebo bhuti inkosi yasephameni ivele iyangivula umlomo sengiyakhuluma sajabula nathi ukuthi uyakhuluma umsombuluko ngolesibili ngolesithathu ngolesine wavale ukukhuluma ngasakhuluma futhi kanti ngolesihlanu siyahamba ngicela izinsizwa zaseDenver ngithe ngiyahambisela isipho enkosini le emlindweni hayi ngafona mama nangu kuthiwa akasakhulumi wathi mthathu uma usekumshumela ucaba ngithi mina hayi ngicela utshela umkhonyana ngoba unemoto amahambisi umkhonyana kasisa akayifuni ukuyibona indaba kaShembe akayifuni nokuyibona ngimazi kodwa ngingazi ngisengathi uNkulunkulu angangena enhlizweni yakhe angingakwazi ukumhambisa ngivele ngihambe ngemlindweni ngiyagula ngaso sikhathi ngangathi impela ingqondo yami ingaphilanga kahle ngihambe mangifika enkosini makufanele ngibe ugula wami ngibe ugula kadadewethu ithi inkosi unyazi lwezulu hawu ngesikhathi kade nimthandazela bekufanele wena umtshele abilisa amanzi afake amafutha abusisiwe awaphuza uzokhuluma ngabhala imessage ngabhalela umuntu osethembisa ngile emahlabathini ngathi inkosi ithe amanzi ufaka amafutha phakathi zophila wakwenza lokho kwathi kuphela i-hour esekhulumana namhlanje uyakhuluma kabonga ilawo masu bantwana benkosi nami uNkulunkulu wasephameni abengiphe wona ngicela inkosi kusebenzwe
ngisukuma phambi kobaba ngibona igebhe evulekayo kusekuthuleka kanti indlu igcwele. Amen. Noma ke ngizoba mfishane ngiyakusaba ukuthi phambi kobaba isikhathi eside. Mhlawumbe ngizoxoxa nje indaba ibe yodwa bese ngihlala phansi. Okokuqala ngiyacela ukubonga kuNkulunkulu oyingcwele unyazi phezulu ukuzithwala kwakhe sisuke ezweni laseGoli. Wasivikela emgwaqeni sahamba ngokuphepha saye safika kuleli zwe lasemsini. Amen. Ngiyazicelela ke nami kuNkulunkulu ukuthi angivule nje umlomo ngikhulume kahle ngoba ubhimbi lokhu kuyenza ukuthi uthi uguqile usakhuluma kahle kanti sekukhisha umndeni yakini ezulwini suyona. Amen. Ngithe mangibuza bathi kulomuzi igama lakhona Ndumezulu. Amen. Awu ngiyathemba ukuthi akushiwo phela Ndumezulu yamatabunga kodwa phela Ndumezulu yezulu kaShemba ayibonga. Amen. Ayike asifika ngasigalelekile sibuye onyazini lwezulu belunathi eGoli sinephunga likaNkulunkulu. Amen. Bangcwele basezulwini umfana ke wakwaMasimula isibongo ezweni lakwaZulu kwahlabisa. Amen. Ukuphila kokungidonsela ukuthi ngize ngibe lapha ezweni laseGoli ngoba ngisebenzela ngakho. MaNazaretha ayingcwele nasezweni lakithi loNkulunkulu esihlangene ngaye lapha eMsinga wafika nakhona. Amen. Ese ubhombela isitimela samampolo. Ngikhumbula ngelinye ilanga indoda endala eyayingixoxela ithi impela uShemba uNkulunkulu impela ngelinganiswe nalutho likhona emhlabeni. Ithi le ndoda yathi inkosi yamaNazaretha isuka kwaNongoma yehla izodlula kwahlabisa ibheke phansi emtubatuba. Ithi kunamakhosikazi ingudlungudle eyayiboshiwe esitokisini sakwahlabisa noma ngingasakhumbula ukuthi ayemanga kulamakhosikazi. Kodwa uShembe waye kwaNongoma eza. Lamakhosikazi athi mayevalelwa amabhunu ngaphakathi esitokisini aseyahlabelela. Athi mayehlabelela amabhunu asethi musani ukuba ngumsindo aqhubeka lamakhosikazi athi njoba sihlabelela asiba ngumsindo sibiza uNkulunkulu wethu. Amen. Ayemthembile kakhulu uShembe. Amen. Ayelinda nokudla ekengadli ethi namhlanje sidla umoya oyingcwele uShembe. Engafani nathi asesithandela ukudla. Aseyaqhubeka hlabelela labuza ibhunu lathi yini yona uShembe bathi uNkulunkulu wethu. Bathi phoni cathi njengoba nihlabelela uzonikhulula yini ngoba niboshiwe nina. Athi lamakhosikazi uzosikhulula ngoba lapha ekhona uyasizwa. Amen. Sinta
15 verse 21. Ngiyacela uNkulunkulu angenze kube mfishane ngoba kwesinye isikhathi kuyaye ukuthi mangiguqile bese kugcina kungenzeki lokho ebengikucabanga. Athi mangabe lamakhosikazi emtshela lomlungu omhlophe ethi uNkulunkulu wethu lona kanti uBhombela uyeza uza ngendlela uyehla ubheke phansi kwathi mayekhuphuka eza ezophikelela phezulu kwahlabisa wase yayizimvunge esho lamakhosikazi ngaphakathi kanti sabevele bakhiyela amabhunu lamakhosikazi bavalela ngale bathi kulungile qhubekani sokwesibona ukuthi yonikhululu yonizwe kuphi. Asho ngaphakathi ayivuma lengoma engiqeda ukuyivuma uthema isondela uBhombela wafika esangweni lapha esitokisini uthema ifika la qhamuka ibhunela nentshabende eyishaya lapha esiswini. Lathi singakusiza mnomzana. Wathi uShembe mntanami. Lase limbheke emehlweni uthi lona ongibiza ngomntanakhe kanti uyisima kanjani. Ayekhuluma isintu phaqa amabhunu ngalesa sikhathi. Uthi uShembe mntanami ungangisiza uthi ngikusize ngani mnomzane uthi uShembe kunabantu abama balanga phakathi uthi ngiyabezwe endlebeni amazwi abayangimemeza. Lasa limshiya ibhunu langena ngaphakathi malifika kulona owakhiyele lithi sibanibani kukhona indoda lapha ngaphandle ithi izobona abantu abahayo. Lasa liyeza naleli malifika libuza umbuzo ofanayo ngingakusiza mnomzane avuma uShembe aphinde abuze bese lithi lelizwi lasezulwini lithi kunabantu ababi balapha ngaphakathi amazwi abo ngiyawezwa endlebeni ayangimemeza. Ebese lithi ngilandele ebese uShembe ngemuva wayefaka umjivo omnyama wathi mayifika lafika leli bhunu ladonsa isihlalo lahlala eduze kwetafula lasedonsa esinye isihlalo lasibeka ngapha eceleni laselikhomba lakhomba uShembe lathi hlala ngapha mnomzane. Ithi njamhlathi angihlali mina esihlalweni esasike sahlala umuntu. Kusho uNkulunkulu wabantu funda 10:31 John 10 verse 30. Thina baba simunye. Khona abaJuda babuye bathabatha amatshe babamkhande. Khona abaJuda basebeqoqa amatshe njobe engaka nje lapha emsini. uJesu waphendula wathi wayesephendula lo wayethunywe ngalesi yasikhathi nginbonisile imisebenzi eminingi emihle kaBaba uthi njengoba niqoqa amatshe nginbonisile kodwa imisebenzi eminingi kaBaba yimuphi umsebenzi kuyona eningikhandela wona na usethi njengoba niqoqa amatshe nifuna ukungigcoba nje yimuphi lona umsebenzi engithe ngawenza onenza nicasuke kangaka kube ningaze ningiqoqela amatshe abaJuda bamphendula bathi base bayaphendula banesibindi abantu basemhlangabeni banesibindi esikhulu kabi uthi ukhuluma nabo bathi ngeke silandele umuntu thina umuntu edla uphuthu ngeke kade lusho njalo unyaza egoli luthi abantu bathi ngeke sikhonze uNkulunkulu odla uphuthu thina asikhandi ngomsebenzi omuhle base bayaphendula bathi hayi siyayibona imisebenzi emihle kodwa kuyona enza ukuthi siqoqa amatshe sikukhanda ngokuthuka wena unenhlamba batshela uNkulunkulu ephakathi kwabo bathi wena unenhlamba uyethuka wena nangokuba wena umuntu uzenza uThixo hayi ngiyabona uyayizwela nawe ukuthi le ndaba ukuthi umuntu ovele ezulwini kuthiwa umuntu hayifiki namhlanje nakwa-Israyeli belahlwa ngayo lamagama okuthi kuthiwe balandela umuntu nanamhlanje lapha ezweni lakithi sisatholela umsebenzi maNazaretha wokuguqula abantu sibatshela hayi akusuye umuntu lo uThixo uThixo 15:21 Mateyu Jesu wesuka lapho waya ezweni laseThire neSidoni yebo wathi umfazi waseKhenana kwaseqhamuka inkosikazi evela kulelo zwe wakhala kuye wathi yakhala ithi ngihawukele Nkosi ndodana kaDavide ntombazane yami ikhwele kakhulu idimoni ingane yami yagula inedimoni kodwa kamphendulanga ngazwi wavela wayithulela nje weza abafundi bakhe bamncenga bathi kwasekusondela abafundisi mukise uyakhala emva kwethu bathi Jesu siyacela mxoshe ngoba usibangela umsindo uyakhala lapha waphendula wathi wayeseyaphendula uJesu ngithunyele ezimvini ezilahlekileyo uthi mina njoba ngila ngize ezimvini ezilahlekileyo zendlu kaIsrayeli kuphela zendlu kaIsrayeli kuphela
wamkhalela weza wakhuleka wethi inkosi ngisize. wathi inkosi ngisize Waphendula wathi wayesephendula futhi akufanele kuthathathwe ukudla kwabantwana kuphotswe ezinjeni. hayi ngiyabona njengoba ukhonza uNkulunkulu wakho elinyizwe ufuna ukuthi aza kuphendule athi ngeke ngithathe ukudla kwabantwana ngikuphosa enjeni yabuza enye insizwa sigcwele endlini sithe ifunda lencwadi isibuza umbuzo ithobani izinja ithi uJesu wayeshoko bani ukuthi ngeke kuthatha ukudla okusuka ezulwini kulethelwa lesisizwe ebese kuqhamuka wena ngale ushiya uNkulunkulu wakho uzocela na ukuphiwa uthi ngeke kuthathwe kuphoswe njeni ngobani izinja abantwana lathi mali mbheka ibhunu wathi ngeke ngihlale esihlalweni esisahlala umuntu laselimyeka uthi uShembe vula umntana abantwana bami ngiyabezwa bangimemeza nampa ngalo bakhiyele lase kusukuma ibhunu lathatha ukhiye lathi ngilandele lashona khona la ithola ingudlungudlu ihlabelela lathi malifika ibhunu lamshiya ngemuva uShembe lathi malifika ibhunu kulamakhosikazi lithi ya nithi ninoNkulunkulu uzonikhipha nisho umuntu lo lathi ngizonilungisa lapha ezweni lakithi kunamahlathana inyoka khona mamba khona bubululu khona hoboshe khona yonke inhlobo yenyoka lithi ke lelibhunu ngizonikhombisa ngifuna ukunikhipha ngiyanicabisa leli yahlathi ngifuna nilunywe izinyoka zaphendula kaBhombela zithi lezo nyoka size sabe sinoNkulunkulu wethu ngeke zisenze lutho ayefunga ngoNkulunkulu ngoba emethemba thina ngeke sisafunga thina sinovalo ukuthi mhlawumbe ngizothi ngiyafunga uShemba vela ngangisizi ngife ngempela vele uzofa ngoba uyamgabaza ngoba uyamgabaza uShemba uzovela ufe ngempela athi ngeke wayesesondela uShembe uthe mayifika lase liyavula ibhunu lathi nampa wangena uBhombela wathi bathi abamsenginizwile wayesedonsa amafutha wafika wabakhela wabakhothisa bonke wathi khothani wathi sengizwile bathi abambafuna ukunifaka ezinyokeni wathi ngeke zinidle ngeke nenze lutho zakhotha lezi intombi zakhotha zonke wasebashiya nesibusiso waphuma wahamba kabangesavalisa wayiphuma ngesango nanguya phansi emtuba wathi osithela siqiwini lapho kwagijima khona obhejane begijima eduze kwakhe bemlawunda benza njena angihlahle ngibuyele emuva laso sala ibhunu lawadedela lamakhosikazi lathi ehlathini lawa nikocelemba yonke into uma uyisiboshwa kuyathunywa nje usetshenziswa noma ikuphi abanendaba nawo ase bafaka ehlathini ibhunu labafaka labo mama bangena omama bayabehlabelela ihlabelelo kaShembe benethemba ngoNkulunkulu wabo bafike balicaba ihlathi kwakuqhamuka imamba ifika ihlala esithweni ibamba inkosikazi ithi idala kaca phansi ithi ngalala phansi inyoka ibisiqonda yafa ngokukhulu kusheshsha awulathula ibhunu labo labantu angisheshe ngibadedele kuyoze kujikele umntwaba bathi uNkulunkulu azobulala mina laba bonke lababuyisela ngaphakathi lathi hambani buyelani emakhaya nina nilungile niyathakatha amen nawe mawukholwa ngempela uShembe bayokujikela umakhelwane bethi kuyathakathwa kwabani uzuthi siyathakatha nje ubuzama kwenzani ubanjiwe uzoyiveza ukuthi contact uyizama wawusubona hayi le ntshebe nenwele ezinkulu hayi khona akalungile lo yamuntu amen Galatia 5:19 ngizohlala phansi
imisebenzi yenyama isobala ezweni lakithi ngake ngasuka ngithi beku 2010 ngalibangisa phansi enelisiwe ngesikhumbuzweni uma ngifika inkosi uthingo lamakhosazane isithatha inkonzo kwakuhwalala ko789 lapho ayikwasekungo9 kwangena isikhumbuzo yayisiyaba inkosi yathi inkonzo ekajamengweni yathi umkhokheli yathi inkosikazi ivesi lodwa ushayo okushayayo ubusuhlala phansi yayisiyasukuma enye inkosikazi funda incwadi Galatia 5:19 kepha imisebenzi yenyama isobala kepha imisebenzi yenyama isobala yilena yile ukuphinga nakuya uhlobonga uqoma bangako baqomile ubuganile makoti angikhulumi noma abangizalayo ngeke ngiyalo mama mina ngeke ngizalwe ngiphinde ngijikele oma ngithi ngizolule kabona we makoti bangaki omakhwapheni qhubeka ubunungu ungaziphathi kahle ungayiphathi kahle ukubonga izithombe ukukhonza izithombe ubukhunkulu ukhunkula kukuthakatha mawusaphatha ileyo ndaba engizokhuluma ngayo njengamanje bese ngihlala phansi inzondo inkani ukuphikisana ulaka ubanga nokuxabana nokuhlukana umona ukubulala nedakwa isali ngaphandle uyaphuza uyiNazaretha ugcina izolo ukuhabula ukomiwe nje uthi mangingathole yodwa nje bandayo ulapha namhlanje kade uphuza izolo iNazaretha kalibuthinda utshwala aliphuzi nje noma ngathiwa bekusena leyo ndlela yokuthi mhlawumbe uganile bathi abasemzini bugaye uyabugaya kodwa behle ngomlomo amen hayi bengiswa nje inkashazana uthi abakahluthukini nibuze buhluthuke buzoziwa uwe ungebiza omunye azokuzwela okuhluthukile qhubeka nokubhensa ekukholweni nakho konke okunjengalokhu engisandulela ukunitshela ngakho ngiyabonga baba yayisiyasukuma enye inkosikazi enelisiwe amen ithi le nkosikazi kwathi ngomunye unyaka iphuma emzini lapho yayigane khona yayisiyahamba yafika gibela ibhasi la ithatha ibhasi yahamba njalo yathi mayidlule empange emtubatuba kunomfula sengikhohlwa igama lawo owuwelayo ithi yathi mayidlula nje ibhasi lapho sekuthi akhwalale ithi yayingalele yayingaphuphi ithi kodwa yathi yabona ibhasi lihamba ibona inkosi ilanga iyahamba lapha eceleni kwebhasi kukhona imfihlo uNkulunkulu akakuveza leyo ningabonwa abantu abaningi yaza inkosi ilanga yathi ibona lenkosikazi ithi wavuleka umnyango ongibhekile mangithi ngibheka abantu abaseceleni kwami bayayibona lento engiyibonayo lutho ababoni lutho omunye uyilalele omunye ixoxela indaba kuningi nje okwenziwa ebhasini yathula lenkosikazi yathi hayikhona ngoba ubaba impela ilanga lona kwenze nje uthi wangena utheza ngepassage ebhasini esondela wambona uthi uyeza impela uyasondela wathi uyaqalaza ukuthi ngizohlahla ngishone ngapi lutho abambona abantu uye kuphela wombonayo uthi wayesefika wayeseyama phambi kwakhe wabambelela esitulweni sebhasi wasembheka wathi mntanami ngitshela uyapi ithi lenkosikazi ngase ngiyaphendula ngathi baba ngiye emhlanganweni enelisiwe ithi kwenze njani lapho ithi lenkosikazi baba isikhumbuzo senkosi usathi uShembe mntanami wena uye emhlanganweni wena ithi inkosi yamakhosi iphendula lenkosikazi usathi uShembe abafana nawe mntanami akufanele baye emhlanganweni wena nje ubuhlala uye emhlanganweni kufanele wonjani umuntu oye emhlanganweni mhlawumbe mangakhuluma ngaleyo ndaba ngasuka kushona ilanga ngiyayeqa wonjani kodwa umuntu oye emhlanganweni nawe uyasondela eduze kaShembe abanjani abasondelayo eduze kaShembe
mhlawumbe abanye bebefanele ukuphelela imbengeni benele ngoba ngeke wazi usondele enkosini mhlawumbe sizosula igama lakho awukufanele ukusondela nginesizathu esenza ngisho njalo kodwa mhlawumbe ngeke ngasikhuluma la kwase kuyenzeka ithi inkosi abafana nawe mntanami abafanele uke emhlanganweni yayisiyathula lenkosikazi yayifuna ukuthi konje ikuphi lapho engathi angilungile khona ukuba uNkulunkulu engazasho kanjena kimi isiyambuza inkosi ilanga ithi mntanami yini leno oyiphethe lapha esikhwameni wathi uyacabanga waseyakhumbula ukuthi khona imvushwanyana yomuthe khona isesikhwameni yamfikela lento kodwa wafuna ukuyeqa wakhuluma ngento zokugcoba wakhuluma nokunye okuyilungisa bemuhle ithi inkosi mntanami ngisho lokho kungalungile uthi ushamba ungawuphathi umuthi ngesandla sakho yikho leyofana kufa amen unawo ukhona lapha ya ukhona lapha ekhaya umuthi lenkosikazi yayisivele yayidalula yasiyabona hayi akukho ukufihla kungcono ngisho ithi inkosi yini mntanami lena oyifake lapha uyaphendula lenkosikazi uthi inkosi yamakhosi ngiyacela intethelelo uthi ngenziwa umyeni wami ngenziwa ubaba wengane zami kwenze njani mntanami uthi ubaba wengane zami unamehlo uyabuka kakhulu manje ngisuke ngenzela yena ukuthi nami ngithi ukuphosa ngenza thangaqala kakhulu abukane nami nje ithi inkosi la ngahe mntanami angithi lo muthi njengoba ufaka kawazi ukuthi uyawufaka umdlisa into nawo ngeke uyidle yikho kuphatha umuthi lokhu yiNazaretha abafana nawo akabafanele uke emhlanganweni usawufaka kangaki ezitsheni zikababoye ngane angibuzela umakoti nje ngisho lemvuthuluka oyilanda ngalo weqa intaba uyosithela ngale kukhona umuntu wakho okhandwa ke uyakhendla angazi noma igama lakho umahluthula yini kunamaganyana aphecelezi nje uma kuyiwa kulaba bantu uyolanda ngale kumahluthula ubuye usuphethe awungeni nangesango ngoba umzimba wakho uyakutshela ukuthi uyona ufohla ngemva komuzi uyoyishuta ukuthi ufike ufihle ubusuyavuvuzela hayi bayadle baba siyadla khona kodwa hayi kodwa ngifuna ukushinda abibenye ukuthi wakhumbula ngoba umzimba walomuntu uyangcola akathi mhla ehambe emhlabeni mayehambe eqala wena wakushiya usaphila we mama nawe makoti wakwenza sure ukuthi makufika umhlambululi ezohlambulula umzimba wakhe wamtshela umhlambululi uthi mhlambululi ngona ngenza icala ngamdlisa umuthi baba wengane wenza ukuthi angaboshwa ngoba uyofika ngale nephunga lomuthi ngeke angene emzini okhazimulayo wavuma uthi mhlambulula ukuthi nami ngamngcolisa ngomuthi ukuze uthethelelwe Nkosi ayibusisene kuzwini Yiphi baba
Izwi lami lithanda ungavumi kahle bantwana benkosi ngiyaxolisa amen. Nami kuxhumaxhuma umntwana masizwa obaba bekhuluma amazwi ayisimina namazwi ayiqiniso. eNazaretha uyikhulunya iqiniso bantwana benkosi. Njengoba ubona uJesu engekho nje wabulawela iqiniso. Ngiyengubona amanye amaNazaretha enenkinga namanye amaNazaretha yiqiniso. Ngoba umuntu momtshela iqiniso uyakuzonda. Kodwa ke kuhle umuntu uma ekuzondela iqiniso ushambe yakuthanda ukuthandela iqiniso. Ushambe akathokozi ngokweduka kwabantwana bakhe. Uthi uyayigcina inhliziyo eneqiniso. Amen. Ya umama seswazini uthi ushamba kanasi isikhoko. Ya uwo oziphathela inkuni usala emhlabeni phathele nomentshisi uyofika wena uzilayithele wena phambili. Yebo. Mina ngiyangibona ebantwana benkosi ukuthi nayi into ayosibopha thina amaNazaretha. Abona le nkulumo ezila kusuka esihlabelelweni sokuqala uze koshaya egcineni nemthandazo yiyo thina into eyosilahla ngoba ushambe yika yosibuza ngako lo. Ngeke sibuze ngeBhayibheli ushambe nayi into ayosibuza ngayo ukuthi lokho kwakulana wawungagcina ingane. Yini owayebangela ukuthi wena ungayisoli ngoba uthi ushambe abathanda abantu uthi akakuthanda ukulahla kwabangcwele bakhe. Ukusho ukuthi thina sozilahla. Shambe yasithanda sonke abantwana be asike sibuyele lapha emthandazweni omkhulu weSabatha.
lapha ku-34 suqale nje ku-34 ukungifundele wona futhi ufunde mkhulu into ezosilahla maNazaretha akukho kunye sathi ushamba ngasiphi inhliziyo efana neyakhe ya engalikhethi bala lo muntu ushamba kakhethi uthanda bonke akekho ushamba umuntu oyathi hayi angimfuni ubani angimphi wami cha uyasithanda senganathi singaba nalo inhliziyo kaShembe ithi usithande ngisho isitha sakho umuntu okuzondayo umthanda amen ya ungenqendi umthengele uthulitha nayi drink imkhulu phuza yini umfumbela amalahle ekhanda lakhe kunezogcina esebona uthi hayi uyazi ayikho lento ayisole abuya aqonda angena endleleni noma engakholwa noma ekholwa hlala wena umnikeza uthando angithi na uShembe yakunika uthando uthi uShembe mangaba wena ungathetheleli na uShembe ngeke asithethelele eMafrika afanele sizikhohlise eNazaretha ucabanga ukuthi uShembe wena uyokuthethelela emacaleni nasemaphuthini obenza emhlabeni ekubeni kunabantu abadalwa uShembe emhlabeni wena ubathetheleli uthi awubafuni uze ngifubani ngingamkhulumisa uyakwelikaBani izulu labani izulu loyo yakule funda mkhulu 34 uNkulunkulu akakunike wena ndoda oyinhloko yendlu yakho yebo inhliziyo yokufundisa indodana yakho ukuhlonipha uyise ngabe bobaba kunjalo njengoba uShembethe nokuhlonipha unina wayo nokuhlonipha unina wangaba sayifundisa inhlonipho le efunwa uShembe ukuze sonke ungahloniphi kwayo abazali bayo singabizwa phezu kwayo uyazi ukuthi baba mama mangaba lengane uyifundisanga ilihlaza nje iyethuka inanhloniphi inikini ikhanda ithwala ikhanda ikhukhumala imoto ayithuma ishintshe ebusweni lo sosona ave ngoba kuwena ongenayo yini imfundiso eqondile uthi kuShembe isono saliyangana uthi yedelela igazi la uyolibiza phezukwakho ngoba idelela nje wena uyifundisanga indlela kaShembe fundi uNkulunkulu akakunike wena nkosikazi oyinhloko yendlu yakho inhliziyo yokufundisa indodana yakho ukuhlonipha uyise ngaba mama uyayifundisa indodana ukuthi isemhloniphe ayimhloniphe noma mangabe ngale ayonesidina nje ubabakho uthi ayithini ingane makuzojoyina mzali uthi uyise unesidina yona izothini yona kuyise izomnikeza inhlonipho ngoba kufanele ingane emayingezwa mama besuthi wena ngizomtshela uyihlo mayifika hayi ayazi ukuthi nawe uyinkinga mama awuhlangani nje nento ephuma endle sho njalo unyazi lithi into engihlangane nento engasile litshela abasemlazi ngithi abasemlazi kuba ngiphazana emhlanganweni lithi into engasila ngihlangana nayo amen funda ngokuba lithi izindodana engahloniphi uyise ayibulawe lithi lizwi indodana engahloniphi uyise ayibulawe baba mama so wayibulala indodana yakho ngokuthi ayihloniphi so wayibulala usho njalo uShembe uthi ayibulawe mawufunda noma uzala eBhayibhelini ikhona lo ncwadi ethi masuyisile nasebazalini nasehlotsheni yeqingezwa iyaqhubeka yahlupha kuthiwa ayibulawe kubhaliwe nala uthi uShembe ayibulawe so wayibulala njengoba ingezwa funda uma ke wena nkosikazi ungayifundisanga kahle indodana yakho isono sokoyisa uyise siyawubizwa esandleni sakho yebo uma wena ndoda ungayifundisanga kahle indodana yakho ukuhlonipha wena mzalwane nonina wayo igazi lesono sokoyisa kwabazali bayo lobizwa esandleni sakho nayi into ezosilahla eNazaretha ngensuku zokugcina abole mthandazo kaShembe wokuvuka wokulala owesaba uwe oyosise esihogwini ngoba uthi asikwenzi uShembe athi asikwenzi sizenzele okwini hayi noShembe usayobona obonalo uShembe uShembe akayona lento esicabangayo masikungalena uShembe uyenye into ayisekho into ethelelo ngale njengoba bebuya namhlanje imndeni yethu ithi asambe soyithethela amacala kuShembe awehlele lapha ngezansi ngithi futhi uba ngiphazama lalela kahle indodana yami lalela kahle indodana yami hlonipha uyihlo nonyoko kwandisa insuku zokuphila kwakho emhlabeni hlonipha uyihlo nonyoko kwandisa insuku zokuphila emhlabeni ilokhu ungasekho ixhege emzini wakho nifani bancane apha amakhehla namhlanje ziphi salikwazi kwalahlekana isikhiye senhlonipho abona moyi Nazaretha malikhuze linye Nazaretha lithi akwenziwa lo ophaphatha uthi awungicela uxolo mntana enkosi ngoba uzothola uvusa ikhanda kanti lo muntu uthunywa uShembe uthi akuthethi hlukana nalento so uyalwa wena kanti uthunywa uShembe uthi akwenziwa lokho eNazaretha
akuhanga ukuthi uShembe uyabathanda abantwana abayisolayo so umuntu makutshela ukuthi hayi lokho akulunganga ufuna ushole ngezansi uthi ngiyabonga Inkosi kubusisa kuze ukhule ube yiqhegu emzini wakho ube yisalukwazi fundi bangaze basho ukuthi asizalanga lutho bangaze batsho ukuthi asizalanga lutho uma uyihlona nyawo bekwasala kuyisiqalekiso lokho ngiyabonga mkhulu kunjani namhlanje eNazaretha njengoba wangena kulobu Nazaretha njena so wabuyisana nabantu ongazwana emndenini so wawubuyisa uyiNazaretha phela wena fanele ube isibani phakathi komndeni bowozoqoqa umndeni noma babebulele abazali bakho ufuna kube ubabuyisa ulale ngesisu bahambe phezulu kwakho ukuze bambone lo nkulunkulu okhuluma ngayo mama kuyiwena iNazaretha ozoqhatha abantu manje uyayibona lona lento ebetsho ubaba izolo lo ethi hayi masubona nhlasuthi uthi awuboni kahle thatha umNazaretha ugaxe lapha emgibeni wahamba odakwa utshwala masubona uthi ongathi hayi sekulungile bese uyabuya ngafuna ukumasuphuma wangena uwedwa kulamasango masuphuma sufuna ukuphuma nabantu hamba wedwa njengoba wawungene wedwa luthunyaza izulu lanele wena uwedwa nethuna lanele wena uwedwa nesihogo futhi sanele wena uwedwa fundela incwadi ugcina hlele ngezansi 4:24 abase-Efesu 4 evesini lika-24 bese ngiyama Shembe bantwana benkosi uyasithanda sicela sifundise ukukholwa nenhlonipho nokugcina imithetho yakhe nokugcina so njalo sisi uNonhlanhla uthi uyabuzwa kuthiwa ungayingani kuvuka nathi yini ekubambile ulala nathi yini ekubamba ukuthi yakubhekwa yini abangela ukuthi ungayi khanjisa umthandazo lapha kunomuntu ogulayo yini ekubambile ukuthi ungayi kulwamshado entweni zikaShembe yini eyakubamba uzakhuluma ngemvunulo uthi uyakwazi ukushaya itroli igcwala ukudla ungene lapha eShoprite kodwa uhluleka ukuthenga imvunulo kaShembe uthi ngenyanga fanele wathi hayi ngenyanga ngizothenga amadavana kwenye inyanga ngizothenga imsenge kwenye inyanga ngizothenga uthi yoziphelela imvunulo kaShembe uthi ungene eShoprite ishaya iquality lokho phinde futhi yokulahla futhi kodwa lokho kuyikona okufaka ezulwini ngensuku zogcina hayi kona ongenayo asimfuneni uShembe uthi omunye umkhokheli ehlutshwa isikhova engalali kodwa wathi mathi uyavuka kesibonakalisweni wasetsho ubhombeli wathi hayi mntanami ngeke usenze lutho siyeke ngoba ugcwele inkukhu esiswini sakho waseyibhodla lo nkukhu le kunzima abantwana benkosi eNazaretha kunzima uShembe wayishilo vele wathi inkukhu ayifuneki kodwa wasethi ngokubona inhliziyo zamaNazaretha uthi wawahlubula wasethi kungcona ivalele 7 days kodwa la selitheni izwi lasethi inkukhu ayifuneki eNazaretha amen ma uyabona ukuthi into eyisono ezokwenza uShembe abekuthi uthi uyakhala uShembe angasabeli yini kunezinto ezikuwe ezivimba ukuthi uShembe sondele eduze kwakhe mina yini ngihlupheka ngeNazaretha hayi bheka ukunyathela kwakho ukuthi unyathela lona lo nyawo uShembe athi asulunyathela mhlambe zinezigwegwe inyawo ngaka uShembe engezwa baliwe lapha eBhayibhelini ngothi umingilosi phambi kwakho ithi ibheke kodwa uyilalela izwi layo ungayicasuli mhlambe siyahamba nje asena ngilosi uyayambela yini sesayicasula ingilosi funda mkhulu 5:24 4:24 yeah nambathe umuntu omusha ithi indaba maNazaretha asike sembathe umuntu omutsha owenziwe amfunze uThixo ngokulunga nangobungcwele besiminya yeah ngakho yekani kwamanga uyezwa ngakho yekani okwamanga amanga wafuneki ubonizwe liphe linjena nje lelizwe libuswa amanga manje nathi afanele sibe namanga ngoba ngeke simbone uShembe ngensuku zokugcina noma uzalelwe kule bandla noma uzalelwanga la kodwa nje uthi uNkulunkulu asiyeke amanga kalusho uthingo luthi asawa lokho sesiyawafutha kalusho uthingo lahlele likhala laze ladlula emhlabeni uthingo lukhala ngamaNazaretha amaNazaretha anamanga amen funda mkhulu akube yilo wakini akhulume iqiniso nowakhelene nawe khuluma iqiniso nomakhelwane wakho ukuthi liyahlaba noma liyababa kodwa makuyiqiniso nje lelo mtshela kona phelele phambi kaJehova
ungancenga ukuthandwa abantu uzondo uJehova ulahlwe ngensuku zokugcina ngoba ncenga ukuthi ngithande wena cha fanele ngikutshele ingakho kule bandla umngane akafuneki kule bandla uzoba nenkinga kule bandla mawuzoba nabangani ngoba umngane wakho ngeke usambona noma eseduka emgodini nawe uyokhala kathela phakathi weza uwedwa iba wedwa ke futhi bathande bonke ingane zikashamba zonke abiki favorite yakho ngoba uzoba mayihlubuka lo muntu kacaca na uhlubukile funda mkhulu lokho singamalunga alekeleneyo yeah thukuthelani ningoni thukuthelani ningo njengoba ukuthukuthele awukazi ukuthi sengathi angafa awukakazi walithetha lelo cala chembe ukuthi ngafisela umuntu ukuthi afe awukalithethi mhlawumbe namhlanje uyakhala iNazaretha azilungu ngoba inhliziyo yakho njalo ihlabele sashembe ngeduka ebusweni bakhe imihla yonke yokuphila kwami inhliziyo engidukisayo funda lingashoni ilanga nolaka lwini lingashoni ilanga uthukuthele ningamniki usathane indawo ningamniki usathane indawo owebayo kangabe seba wena ontshontshayo ungabe santshontsha manje yekela kodwa asuke akhuthale yebo asebenze okulungileyo ngezandla zakhe yebo ukube abe nokumupha osweleyo uyamupha omunye noma ujabulisa uthi wena udla amadanono badla amanzi ngapi uyabapha wamadanono uthi hayi naku ukudla abantwana benkosi ujatulisa uthi omunye umntana kaNkuluNkulu uyahlupheka ngoba nabangayifakile ingubo emhlophe bakashembe abantwana benkosi hayi ukuthi wonke umuntu ophila phansi komthunzi welanga ungokashembe ukuthi usegqokile akakagqoki okashembe kodwa na mhlambe futhi kwesinye isikhathi ongena yena ezulwini mina nengubo yami le beke khona esikhogweni angumlisa ushembe ngiyabonga mkhulu bawufunda abantu banamabhayibheli uthi umshumayeli umdletshe uba ngiphazama uthi umdletshe wahlala 6 months emayini eKloof ngo92 lapho kuma 90s lapho nje ya kodwa wathi hamba noshembe uthe egcineni sembukisile nje zonke ekhuluma nje nendaba othi nkosikazi engahloniphi la iganele umuntu ongenahlonipho nje emhlabeni akangene ezulwini lophendula indoda yakhe nje indoda nje webantwana benkosi ave kunzima la siyakhona kodwa into angishayisa ngovalo uthe egcineni inkosi inyanga yezulu ithi kwabe isiqhamuka insizwe ezu2 zamaNazaretha zifake iMnazaretha ngoba sifakile yathi inkosi inyanga yezulu khumulani iMnazaretha yami bayikhumula leMnazaretha lensizwa ithatha inkosi inyanga yezulu wasebakhomba ngomunwe bayokhala kathele emgodini uthi wawoza ukuthi kuyakhala Nkosi uthi uyazi ukuthi kunzima la beshone khona umbuzo wami ukuthi babenzini mina kusasa mangidlule emhlabeni ngeke athi ushambe khumula ingubo yami angikhombe ngomunwe ngokhala kathela nami ngemsebenzi ebengiyenza siyabonga abantwana benkosi obekhuluma umfana wakaZulu lento abenza semzimkhulu sesanda nezo shambe yasithanda sonke cela uNkulunkulu asifundise ukukholwa kwasezulwini nenhlonipho yasezulwini nothando lasezulwini nemithetho yasezulwini shemba siphi izindlebe ezivulekile sizwe izwi lakhe kuphela ngalowo mazi ngiyabonga ngicela intethelelo lapho engithe ngaphazama khona Nkosi busiseni kuzwile amen Lelo thanda umthandazo kaNkuluNkulu socela siubuyisele ngesihlabelelo samakhulu 242 Nkosi busise ukubhuqa kwabangcwele ngicela bangilekelele nje baba ngoba izwi lami alivume kahle Nkosi busise ukubhuqa kwabangcwele amen socela mase siphethe ubaba bese uyasibusisela amen